dia paling ngomong bah ketika blackmail hawa dar khatway tung ina snap in sa skor bah bat namar ban ilan je kendo ya di bor di bahalor pot council dan lepan jogi jiong ba kim tip pat kim banai sepang ketika management buat kulo ru ba kala ban long ba kri long sensar dong cak kenriu kim tip dia ke jong ke kamram bat kim tip dia ke jingdon jing em hang ne pok kari kasi kahima lang rin kadai kasi benda jong kari kasi pat la kenau la lagi duno ya kahima ya kawai lagi hima hidup ya ke cak kenriu ni haban keli kai ke cak kenriu kadai ke kendau ke siap kadai di riti di dustur ini di jilong di bakepang haka dia ayu la lagi duno ya ka pat kan pensaya piang ne ba kai ke pada blackmail ke usim jong ke hima lang rin ule haus sama dar kanwei pat ke ba kau ma hadu kata-kata kecing buntu kecing salah pat ngasih senai ya kita balong kita di kabinet minister juga himalang kita di san menteri di san lenda kumlong di ayat bat kisah yang bakum kene pan wajia hangne po ke hima ke jongi kumlong di ayat haswa bat poi kami kecing senai ke management board haus nam arajar sipau dah kebut tu berkebut salat isnaya ka administration rules arajar sipau bat hangta lasdang ban yuraj ya ka hok jonga berjongki bat ngatara di kwa bantip ka ai kepada instan jongki ban yuraj ha katai ka administration rule arajar sipau isnaya ka wei ka rule ka bohong dikeli kat prasnam senrang sejerong kimla asu banwan sim benta bakar jong dorbar hapok ke dorbar pelun jong iki malang ni don ayu silenjat bagi senai kene isna senang ya kene nabar bagi kwa ban pelong ya ke dorbar pelun jong ke himalang rin tangki saudar senang tangki menteri gilenda tangki paralok kibajan baki kibatila ban ai melu ya kiman kepol namar bababa kong ikut dihajar kita dikri serang ke prastam ila dan song dorbar kepemut nemduna ya ka ar hajar mut dikri serang ke prastam jong ke jima bat kasem tigepan pan ai bam lami ban hit hatu ar hajar mut kita dikri serang ke prastam kenang ban stop ban hit penemlut kesan kepisah di pendendam tang ya ki saudara sinong hapo ke himalangan tang ya ki menteri ki lenda ngalengo bani kom kita ki kur bakrau ki jat bakrau jong ke himalangan ki balong kita ki bani pha ya kita ki namik mat jong ke kur ke jat ke jongi ki skapjar habaya dei bat kene pathatin bagi snai kene haus nam aro gar khatwei enda ki ladap yo bani menjur ya kene ka administration rule istang matpelong ya kawai ke dorbar haus kamar dar kawai haka arthau tarik namar baka himalangan ke don hapte kecingele kata kecingele kalong iriu simat bat kahima iriu simat bat kahima lalong kom haka por jong ke sorkar baren bat utirot sing kecingele jong udat skot jong bat utirot sing de bidang kenal yang history Jayu na batau Utirot Singh ukloi bersasat bersapet rengkang par batkan yap haying bendi atau bikit nem kadai nampak kae kadai nampak ka kendau ke siap kadai nampak ka im kayap jong ikun ki hajar usasat along batu sak penrengkang par hadu ba uyap haying bendi henrei pendam ukram pendam namar balaba Utirot Singh pendam ketika por kamut kai benci ke rigesi jong tinggi lengobat ba usim jong hima ukram yang nabata kikun ki hajar jong hima penban uyang nabata kita dibakwa pan mutli
ya ikut dia jalan dong lima. Kembang ketin, kata kecingnya le kalau persai ki mendari, namar balak jelai kuat hari kasi, kat bau liu parari, ulah nang persang muteli ini. Dilarang ini yang masalah nomor. Bat ngawan dia ke ketukepan ke bawang bakadai ke blackmail. Kedai ke blackmail namar bahaka asal tadi jauh Oktober azal katway. Hadir para pelong yang ke dorbar pelong yang himalang rin. Imut pan yasuk ya kali kecingnya kri. Lalu dia kata jingkwa kamri keci. Ki yasuk jubor. Imut pan yakran dia kata henry wanu lapa lapsan bagi patba ki hapan pet pat kendriak nang ta. Dia hadir dalam poin kepor. Bagi hapan si make resolution. Pat pan ya ai kecing menjur. Pan ya soy. Iyo sang kumbat san pemut bagi patba pun belak pet no. Di kata kemla ban long ban ong ban yo ban kamri keti dan ban perkela kedau simet ya kahima. Ile kumlo ketai kapor. Iya lam bakla yu pada. Yu pada gun aja to kahima. Saya lam bakla bakli. Ile saman kisno. Dah kabang. Koki kun ki hajar to kahima. Mano bakwa ban kamai jakbo. Mano bakwa ban song ban yo bela ngimpli dak ayau hantai apa nong halam. Ha? Ngimpli dak ayau hantai apa nong halam. Mano ki bakwa ban song yo. Mano bakwa ban yo belas ni. Mano bakwa ban yo ban trai. Lani ban song dukan hantai apa yo nong halam. Siau bang san te ye kene kekot. San ye kene kekot. San ye kekot sada. Jia ayu din kata. Papli mana orang kuat beliau belah. Kat kini ke jingkerduk, kat kini ke jingkerduk, kat kini ke jingduk, kat kini ke jingjejar dong kun ajar. Mana orang kuat beliau belah. Mana orang kuat beliau dia ajar dong lima. Kini ke blackmail, kini ke jingnya lampak lah. Kumno pasan dan beliau kata lesumit cepok dibuat dong ke ai. Baong begini kita pataki bala menjur. Pencelah kita usimat ke hima. Hatong kimleran. Dari hawa kata kanong rim. Ngikong kasang sama himalang rin. Long katalong. Siya kata siya. Dalay layru. Nginam aili. Bak nginam ailat. Ya kabagong ka ne. Nginam ailat. Ya kabagong ka ne. Ngiput. Ngikan mau. Ya kakantin. Lani. Ya kata kanuksa. Kabang utirat sing uang. Lani. Kabang utirat sing lale. Kalong. Peliang paniap hing bendi. Peliang pensak pengen kapal. Pan ye kabalong merau ikun dekat. Dia mentah kejingkli ni kalong hato dan dia membawa himalang. Kajubak nila balong ngim dot usim jong ke himalang rin. Hari idon ja usim. Lani da kata ka management board. Nila balong direktor Usisari, ila ka dong. Abday yu, usim. Henry, uladai kamu David Scott sa kapwa dong haray. Mas nisari ni. Kabas yaw lengo isu ka dong ba? Diyo ikahima ka dong i. Katlo ka dong kajingker ku ka bakraw. Kajingwan ka civil subdivision ang nepo ranikot. Lani ang nepo langren. Benban. Balay kami kakendrum kendram. Balay kami kahuri-hura. Namar ba? Usim jong kahima langren. Ukram mikmat ya kahima pan ai ya ka kendau civil subdivision saka sarkar ring mikmat kom utahu charman jong management board dia apa di persong laure me kita ikut islah hatu ginang donsim haba ulet mikmat na basta ka management board ukram mikmat na basta ka hima Ngim dan sim apa himalang rin? Ngim dan sim. Lara dan sim balay ulang ay ka kendau. Jong ka himalang rin. Sa ka sarkar hakkertang jong ka management board. Hakkertang jong ka hima. Ngim dan sim apa himalang rin? Namar kata. Ikwa ban pensaya kemat jong pigi kun ki hajar jong ka hima. Pasyawa. Ngimday pansong kliti. Bat labagi alat
ya bakum kan ni kau long ke jingtim ke bakrau yang ni bak kawai ke bangakwa ban kran ke pasai hang ni bangakwa bagi bor ki bahalor ki bor kong ke council ki balong kita ki kli nong sisar hang ni ko ke jat penreu ke jogi kalong ba hato kalong bian dem bandon asli ki bor sisar kalong bian dem hatu kadai dem ke bor sisar kamelis men but bak ka himalang din kajing keli bak ka pengsak lengo ini kalong ba hatur hidon unong sensar badai ucarman no kamelis men but dan ni siem dong himalang din nama kata ngak tentu hang ni lapi dai ki lang ba song lapi dai ki menteri ki lenda kan mau wat kemen yang pemerintah kasih wat kemen yang pemerintah kasih pemerintah kasih kamu akan peniem yang kelasai kesini di konjekti di jopi dia akan dioja bertahan aja di konjekti di jopi bina melapat bah ketua kebak hiyok dia belum lagi di konjekti jopi kini ayok sak kemabi kan mau yang ini kan mau kini yo punya tukana ani pa jongi ani pa jongi ani mama jongi kimju salia balian halor ga hok pakai jingsa nam ta jongi lasai manolong wan ke jingtim yang apa dia pi ladang ada urang basdong ladang ada menteri ulendo ubang bangkot na ta hok jongi kun ki hajar patan lilang lo yang ka kendau kan tiu patan longa ta ke jingjam dau sirta kan longa ta ke jingjam dau sirta lada phimian no menta kapor kam apsu kapor kam sapoi babi sasgotu anda kata kaya kalapoi bat ka pasyo lengo kalong ba haka arpon riu tarik jong benai me arjar sulai niwan haka dorbar pulun nyok himalang rin ngara kijingkeli ibadu leben ira kijingkeli kato katne kini orang ba ira kijingkeli langsung pelong kamkai yang ke dorbar kabak kentang ke dorbar kabak gerbang jongi ukasi baik orang langsung pelong kamkai mansen poi langsung pak to langsung pak sani genteng kelempat sim keno ke decision lagi kelempat sim keno karai kelempat peni ke prostin kila record liu ikan ni kedai gam jing butuh ke joki kan mau koki kun ki hajar kenal kita ki kri senrang kat prasnam sejrong wat lau siem ulah pendu no ya ka hok kejonga ke joki pengin yang mentah nadu mentah kaki ni kom ka san tamlai malaren ngin panti kena ba wat tang si in si ka kendau joka hima ngim ailat banlek saki jaka bomdei banlek ngin ailat bagi rete ki dustur ngin sak pendu ngina mailat bagi tagi jirong ki gerbang jogi insya penduna ngirai banyang halor kata kadong rim pat ngin yayang pasai kaki ngin taton kejing persngau berkejing persai hatlang dilon pat lada ki for ki bahalol ki klina bisa dong cat perlu kong kat council jemsiam kano karai hadir mengilak persngau hadir mengilak kerpak kan sapoi kapor bab ngin yala biu kun hajar hangke berkausil bat ngin hap ban perba nyapan kaang nyapan hut kemat joki ba kadai ke kamram joki ban sim ya karai ban pediang ya ke jingkerpat ke jongi nemar balai kemalong mata ngimdon yu sim joki himalang ngimdon sim namar kata kerpat baka himalang rin kadontam kerki ya usiem uban sensar ya kikun ki hajar usiem uban sensar ya kendau kesia mentah anak pawan bu ni jingkeli hang le poken sosan hatu don lem ibala di balang di badan ne poken sosan bila ya don ing mana lu persiem ya kepisa jong hima kadung nyo